Janet Museveni yahiriye okigoko bwabe nabugana habebembeza ashatu nabana b'amagomborera ba NRM omumakage irenga mu district ya Ntungamo. Program ya PDM eje ninyenda munonga ngo mugenyi giremu umanye ngo mbyaro byanyu nekora kandi nekoraje abo kwa PDM nebasa gukora kombekera abantu amaka nebasa kubasya ebitwire baremere buri umukwa kutungo utusento two kuturkwingana kwone ya nabonaho kutandikira. Hona Minister Janet yaraganise kutwara abebembezi ba Fort Portal afamu ya Nyakana kongera kumanya ibyo kurisa no kuhinga. Kandi aba bakubagira ngo bicishika mutatunga mushara ngo mukorera busha ngo itwe abarwanyisiriza ntumanye kituru kukorera. Umuntu kwa kuba nayombeke kaye takushaba mushara. Mweni itwe emirimo yitukora no kumbeka ihangari yitu. Abebembezi basimire Janet Museveni okubahagira kandi bamushaba kutwara okusima kwabo wa President Museveni na munonga okubayamba akatereze beyi y'omwani. Mama otusimire muzeyi akabeyi k'omwani mbwenu kuba kukatira kanyincha kare mazima tihine muntu wenu wakwira karuru ahabwa akabeyi k'omwani urukwata miliyoni etahanise atona mazima nanyina rwona kwata miliyoni agamaginga myaka yaje cenana eshaho emwe ne cweka nizurwa miliyoni yesente akuba kiro hati neguru mutwaro gumwe nenkumishatu nabishatu mbwenu ni umutwe barize munonga mama kanku hamize exercise zone zo rukohereza gutukore kebe PDM kebe jo butwaza mu exercise ya nanka ya registration abashija mbaba bakora umurwa manu munonga so nyo kungu bambine manya gutwami nkekibina kandi tumangu tukagera munonga abyo tukora. Gasha kwa Abdukarim Sengendo.